Насаат кечи тартуулайт. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulallah. Addel emanete ve bellagar risalete ve nasihal ummeh. Alamды жаратқан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир туугандарым, менин мекендештерим, жердештерим, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн замандашы. Пайгамбар менен жашаган эң бактылуу инсандар. Хайрул куруни карни, эң алтын кылым, алтын заман менин заманым дейт пайгамбар алейхиссалам. Пайгамбар менен жашаган инсандар эң бактылуу инсандар. Пайгамбар тирүү кезинде алардын арасында сен бейишке киресин деп ондогон сахабаларга сүйүнчү берген. Сахабаларга пайгамбар өзүнүн досторуна кээде кайрылып мындай дейди: "Жаддиду иманакум", иманыңарды жаңылагыла дейт. Кийимиңди жаңылайсың, калпагыңды жаңылайсың, мештиңди жаңылайсың, бирок иманды кандай жаңылайбыз? Кайфа нужаддид иманана я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, иманыбызды кантип жаңылайбыз десе пайгамбар, жаддиду иманакум биля илаха иллаллах, ла илаха иллаллах келимеси менен иманыңарды жаңылагыла деп айтат экен. Ошондуктан Бозадыр айылынын коноктору жана тургундары менин сөзүмдү угам десеңер, бир иманыбызды жаңылайбыз, андан кийин мен сөз сүйлөйм. Кана? Курсаңыздар ачпы? Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Мухаммадун Расулаллах. Мен караңыздар, мен оозума. Ла илаха иллаллах. Эрин-эринге тийбейт экен. Лабыңызга да тилбейт. Неге? Бул келиме жүрөктөн чыгыш керек. Имандын орношкон жери бул жүрөк. Жүрөктөн бир айтыңыздарчы кана. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү ачылган мечитиңиздер кут болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Мен бана лиллахи масжиден баналлаху лаху бейтен фил дженне." Кимде ким Аллах үчүн мечит салса, ким үчүн? Аллах үчүн мечит салса, баналлаху лаху бейтен фил дженне, Аллах Таала ал адамга бейиштен жакшы бир үй насип кылат дейт. Жашоодогу эң абзал амалдардан, эң соолуу амалдардан бирөөсү Аллах жолунда мечит салуу. Урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде отурган ар бирибиз 60 жылдык, 70 жылдык, 50 жылдык өмүр үчүн өмүр бою кыйналып, акча жыйып үй салабыз. Бирок ал үйдө канча жашайбыз? 30 жылбы, 40 жылбы, 50 жылбы таштап кетесиз. Бирок кут болсун, кимде ким бул мечитти салынышына салым кошкон болсо, манандай эжелерибизден үлгү алалы. Түрдүү мода болуп кийинем деген жок. Кыргыз ким экен, Кыргызстанын каякта деген жок. Ислам динидеги бир туугандарым мечитке муктаж экен деп, Мунир эжебиз мечит салышына заман бар бир мечитке жардам берди. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бул мечит өзү курулуп калган жок. Мечиттин курулушуна чуркаган кээ бир аксакалдар бар, пикир бергени бар, бир мешок сементин бергени бар, ашарга келгени бар. Алар жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Мен бана лиллахи масжиден валау камифхаси кататин баналлаху лаху бейтен фил дженне." Кимде ким Аллах үчүн мечит салса, ал мечит кичинекей чымчыктын уясынча болсо дейт. Ким дүйнөдө чымчыктын уясынча мечит көргөн? Көргөнсүзбү? Дүйнөдө чымчыктын уясынча мечит болбойт. Мунун мааниси, айылдагылар биригип ар биринин салымы кошкон салымы bir çimçıktın uyasıca salım koşkan bolsa da Allah Taala al adamga beyişten üy beret deydi. Mana ayıl hökümetten bir 8 söttük yer alış kança kıyın. Bирок Allah Taala beyişten üy bergen üçün, üyü alış üçün uşu meçitke salım koşu. Bирок урматтуу мусулмандар, bir tuğanın meçit palançınıkı, pustancınıkı olboydu. Meçit bul musulman Allah Taala'nın üyü. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا.
Meçit Allah'ın üyü olur. Allah'ın üyüge kelgende Allah Taala'dan başka ibadat kılınbaydı. Bu kimnin üyü eken? Allah'ın üyü. Bul meçit hurmatlı Müslüman bir toğan bugün Bozadır ayılına Kuveyt'ten 2 konak geldi. İsar degen fondun jetekçisi geldi. Abşükür Hacı geldi. Jakşı açılış boldu degen basıl emez. Meçittin bugün açılışı menen negizgi Bozadır'dın jigitlerini, jigitlerini moyunun arga çoğun mildet düştü. Bugünden başta bul meçitte 5 vakit namazga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahulu, Allahulu. Hayya ala salah, namazga kelgile. Hayya alel felah, dünyanın tüyüşünden kutuluğa kelgile. Keles mi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sen kelbesen de Allah ulu boydan kalıverir. Allah senin kelgene muhtaç emezsin. Sen muhtaçsın. 5 vakit namazga azan aytılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bir közü körбөгөн, közü aciz aksakal var eken. Kelette ya Resulallah, meni üyümde namaz okuğa ruhsat berin deydi. Nege dese, meçitke meni jetele bara turgan adamım yok. Meni meçitke jetelegen adamım yok deydi. Meçitke bara albaymın deydi. Peygamberimiz bolup turganda üyüңde namaz oku deydi. Biroq közü körбөгөн aksakal biraz yol baskandan keyin Peygamberimiz tokta deydi. Azanды ugasызбы deydi. Ugam deydi. Anda çakırıqa жооп бер, üyüңde okubastan bul жерге кел deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Bugün oturganda bardığız akıldığız, kıyınbız. Kim akıllı yok kol kötersinçi? Akıldığısın mı? Biroq Hazreti Ali aytat, al-uqala arbaatun, akıldılar 4 eken. Akıldılar kança eken? Oşa 4 koşulasın mı, koşulbaysı özün cevap. Birincisi. Men arda halikahu qablen yalqah. Jaratkan Allah Taala'ga jolukpastan murda Allah Taala'nı razı kılgan adam akıldı deydi. Özünüzden soraңçı, menden Allah razı mı dep. Sizden Allah razı mı? Allah'ın razı ola turgan ne kıldınız? Dinige, Kur'an'ga, sünnetke, meçitke, elge, jerge, ata-enege hizmet kıldınız mı? Adalemge kıldınız mı? Perzentlerdi, nevre çevrelerdi iman menen, İslam menen terbiye kıldınız mı? Allah sizge 60 yıl ömür verdi. 40 yıl ömür verdi. 80 yıl ömür verdi. Ayalınızды razı kılуу için hareket kıldınız. Kudagıydı razı kılam dep hareket kıldınız. Dosuңuzdu razı kılam dep hareket kıldınız. Bala kızınızdı razı kılууga hareket kıldınız. Allah sizden razı mı? Hiç soruğa cevap verdiniz mi? Bir gün oturup menden Allah razı mı? Allah çekme degen nasbaydı çekmedin mi? Allah içme degen araktı içmeye koydun mu? Allah kılma degen uğurluktu kılmadın mı? Allah oku degen namazını okudun mu? Allah ata-eneni sıyla dedi. Ata-enenin alkış batasını aldın mı? En birinci akıldı Allah'a jolukpastan Allah'ını razı kılgan. Sura özüңden emi. Allah senden razı mı? Oturup alıp süylөгөндө sayasattan, kosmostan, asmandan süyleybiz. Biroq jaratkan Allah Taala'nı tanıbasak. Men bugün mınday deymin. Kevlete cahil kim dese, oy savatsız, ilimsiz deydi. Anını ilimi de yok, savatsız deydi. Men bugün aytam savatsız, ilimsiz, kıblanın kay ekenini bilip durup namaz okuvagan en savatsız болады. Kıblanın kayakta ekenini bilesin mi? Anda namaz okuvasan sen savatsızsın, bilimsizsin. Jaralganыңdan maksatda emne ekenini bilbeysin. Jeysin, içesin, kumarыңды kandırıp dozok otun bolup kalasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, ikinci akıldı adam. İkinci akıldı adam. وَمَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلَنْ يَتُرُكَ. Dünyanı taşlavastan burada, dünyanı taştay bilgen deydi. Munir Ece'de dünya taştayelek. Oşo dünyasını berip meçit salıp atat. Kana siz de hurmatlı Müslüman bir tuğan. Erten aile hükümet gelip, jolongdayız degende. Bir ulağımızdı, bir koyumuzdu. Je pensiyadan akçamızdı bölöbüz mü? Sel tosqon joldu, sel kebesin dep ayıldın жерine kızmat kılabız mı? Je ata babamız egip ketken daraktardı kıyıp, küygüzüp yok kılabız mı? Dünya seni taşlavastan murda, dünyanı taştay bilgen en akıllı adam deydi. Kede hurmatlı Müslüman bir bolboğan keçe jasadыңар. 20 yıldık, 30 yıldık dep akçаны jiyip 5 mingden 10 mingden jep içip toğga çıkıp yok kıldım.
Мектепке компьютер алып бер десе жоқ. Жолоңду аяк десек жоқ. Суу чыгарабыз десек жоқ. Буларга эмне зарылуу? Башка биз ата бабабыз 70 уктаса түшүгө кирбеген Кувейттен келип суу чыгарып берип атат. Мечит салып берип атат. Мынау ислам дейт бул. Дүйнөнү таштабастан мурда дүйнөнү ахирет үчүн бир нерсе кыла билген. Адам баласы биз Аллах Таала хадиси кудсиде айтат: "Якули ибн адам мали мали мали." Биз өлгүчөк малым дейт экенбиз. Лейса мин малик илля ма акалта фа афнайт. Жеп ал кылганың сеники. Ал болбой калса да сеники эмес ал. Ау лабиста фа аблайт. Же кийип жыртканың сеники. Ау тасаддакта фа абкайт. Же садака кылып калтырганың сеники. Мана Мунир ажен калды бул. Ушул аныкы. Калганын сен мураскор башкаларга жыясың. Жыйып кетип каласың. Урматтуу мусулман бир тууган. Дүйнөнүн ачынан канча чуркабайлы. Эң аксакал ким бул жерде? Канча жашта? Дүйнөнүн артынан 80 жыл чуркасак да, 100 жыл чуркасак да, дүйнө урматтуу мусулман бир тууган бул аксакалга да, мага дагы 2 метр жерден башка эч нерсени бербейт өлгөндө. Дүйнөнүн артынан канча чуркабайлы, дүйнө бизге 2 метр жерден башка эч нерсени бербейт. Кепиндин чөнтөгү жок. Бул дүйнөдөн эч нерсе алып кетпейсиң. Бирок Аллах үчүн чуркасаң, Аллахтын ыраазылыгын издесең, дин үчүн кызмат кылсаң, Аллах асман жерден кенем болгон, ардухас самавату вал ард, асман жерден кенем болгон бейишти берет. Андай боло турганбызда биз Аллахтын ыраазылыгына жүргүзүшүбүз керек. Кудай ыраазы боло турган ишти кылышыбыз керек. Үчүнчү акылдуу адам урматтуу мусулман бир тууган. Үчүнчү акылдуу адам ва мен бана кабраху каблан ядхула. Кабырга кирбестен, мүрзөгө кирбестен мурда мүрзөсүн куруп койгон, мүрзөсүн кооздоп койгон адам эң акылдуу адам дейт. Кана мүрзөсүн кооздогон болсо кол көтөрсүнчү, ким мен мүрзө кооздодум деп. Биз мүрзөгө барганда да бүгүн саясат сүйлөйбүз, ушак сүйлөйбүз. Мүрзөдөн да коркпой калдык, зиярат да кылбай койдук. Туулганда 3 карыш жерге муктажбыз. Өлгөндө 10 карыш жерге муктажбыз. Бирок туулганда 3 карыш жерге муктаж болсок, өлгөндө канча экен? 10 карыш жерге муктажбыз. 7 карыш жер үчүн жашоодо 60 жыл, 70 жыл. 7 карыш жер үчүн тууган урук менен карым катнаш түзүп коебуз. Жер үчүн Куда сөйөк менен араздашып жүрөбүз. Айылдагылар бөлүнүп жүрөбүз. Бири-бирибизди сыйлабай калдык. Эмне үчүн? Арзыбаган 7 карыш жер үчүн. Өлгөнүбүздө болгону 2 метр 10 карыш жерге коюлат экенбиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, мүрзөңдү жарык болсун десең, мүрзөңдү кооздойм десең, акимият менен барып договор түзсөңүз, булар мүрзөңүздү жарытып бере албайт. Баткендин электр энергиясын караган мекеме менен барып договор түзүп, менин мүрзөмдү жарыт десеңиз, жарыта албайт алар. Мүрзөңүздүн жарык болуш үчүн жетимдин башын сылайсыз. Жесирге жардам бересиз. Жол саласыз, көпүрө саласыз, дарак отургузасыз. Акыретиңиз үчүн биз кайрымдуулук иш кыласыз. Урматтуу мусулман бир тууган. 4-нчү акылдуу адам. Көңүл бургула. 4-нчү акылдуу адам ва мен салла каблан юсалла алейх. Ага жаназа окулбастан мурда намаз окуган адам эң акылдуу адам. Бүгүн кыйын болуп четте тос айтканды билесиң. 20 жылдыкта эми жакшылык болсун алып коёйук деп. 20 жылдыкты өткөзгөн балдар канчага кирдиңер, айтыкылачы. Канча жашта? 37-ге киреби? 37-ге кирип бүгүн атаң үчүн, энең үчүн бир ихлас окуп дуа кыла албасаң, тос айтып айланасыңбы? Чоң атаң үчүн бир Куран түшүрө албасаң, намыс кылбайсыңбы? 37-ге кирген жигит кызыңды чыгарып атасың үйдө. Кызыңды узатканда атасы алкыш батаңды бер десе, дуа кыла албасаң, намыс кылбайсыңбы? Үйүңө келин келген кезде кайната катары бир бата бере албасаң, Аллах Таалага шүгүр кылып бир сажда кыла албасаң, уялбайсыңбы? Ана эмне тайраңдайсың? Атаң өткөндө молдону чакырасың да атаңдын атын жазып бересиң. Паланчынын барасы паланчыга дуа кылат. Молдо үйүңнөн чыккандан сенин атаңды ойлоп да койбойт. Сен атаңа сен күйөсүң. Сен ата энеңе дуа кыла албасаң. Урматтуу мусулман бир тууган, менин жердештеримсиңер. Мен чучуга жете турган кылып ачуу сөз айтамын. Ачуу чындыкты уккула. Болбогон бүгүн биздин жигиттерибиз
жигиттер Кыргыздын желегин желбирете турган, элим жерим деп кызмат кыла турган жигиттер бардыгы эмне болуп калды? Тамекинин кулу болуп калды, насыбайдын кулу болуп калды, кумарынын кулу болуп калды, атын өчкөр арактын кулу болуп калды. Раббим Аллах, пайгамбар Мухаммад, диним ислам, китебим Куран, бирок Курандын расмиден башка, исламдын ысмынан башканы билбей калдык. Балдарыбызга bir баласы төрөлсө, азан айтканды билбейт. Десе жуабыз дейт. Кантип жуасың? Неме жуасың? Аллах Таала берген перзентке шүгүр кылып, Аллах Таалага шүгүр кылып намаз окуй албасаң, дуа кыла албасаң, андан кийин айтат, келиндер бизди сыйлабай койду. Сен эмнеңди сыйлайсың? Сен сакалыңнан арак жыттанып турса, дуа кылганды билбесең, кайсы сыйга урматтуу болосуң анан сен? Бүгүн кебилер кыйын болуп атат, урматтуу мусулман, сөз ээсин табат. Акылдуу болуп, аяк биякта критика кыласың, бирөөдүн артынан сүйлөйсүң. Бүгүн сен денеңде жаның бар экен, мына имамдын артына келип 5 вак намаз окубасаң, бир күн сени имамдын алдына табут менен көтөрүп келет. Анда кеч болуп калат. Менин бир нерсем кабыргам кайышат. Өтө кабыргам кайышкан нерсе Кыргыздын кыйын жигиттери, мусулмандын перзенттери акылы жайында, ден соолугу чың болгон кезде өзү басып мечитке келип имамдын артында намаз окубайт. Бирок тилекке каршы өлгөндө анын жаназасын имамдын астына көтөрүп келет. Экинчи кабыргамды кайыштырган нерсе, экинчи өкүнүчтүү нерсе, кыздарыбыз, келиндерибиз 6 санаман акылы жайында болгон кезде жолугун салып, көкүрөгүн жабып, Аллах Таала жашыр деген жерин жашырбайт да, өлгөндө 5 кабат кепинге оролот. Жаназада аялды узатканбыз, көргөнсүздөр, аялдарды мүрзөгө алып барган кезде бирге жашаган эри кое албайт. Нике бузулат өлгөндөн кийин. Аял затыны кабырга бир туугандары коет. Никеси жүрбөгөн махрамдары коет. Балдары коет. Ака укалары коет. Бир тууган тагалары койсо болот. Бирок мүрзөгө келген кезде аялды коёрду, бегеналарды баткенче чочундарды алысыраак тургула дейт. Жакындары келгиле дейт. Аялды мүрзөгө койгондо парда пуштап үстүнү парда менен жабып турат. Эмне үчүн? 5 кабат материалга бекем байланып, 3 жерден бекем бууп койгон, аялдын бир жери ачылып кетсе, чочун беган адамдарга көрүнбөсүн деп бекем байлап, ону лахатка койгонго чейин үстүн жабып турат. Өлгөндө ушунча көңүл бурабыз да, эмне үчүн тирик кезинде жолук сал дебейбиз? Эмне үчүн тирик кезинде узунураак кийин дебейбиз? Эмне үчүн тирүү кезинде? Өлгөндө ошондой сыйлуу болуп калдыбы? Өлгөндө чочундар бегеналарды алыс бол дейсиңби? Тирүү кезинде аяшың менен бийлеп койчу деп кармат коюп атасың го. Бая машине сурагандай бир нерсе аяшты берип турчу дейт. О товар бекен сага. Дамыла урматтуу туугандарым, бул күлкүлүү эмес. Бул ыйлай турган маселе. Биздин ата бабабыз ушундай беле. Келгиле, бүгүн мечит ачылганда Кудайыма шүгүр деп. Мен Бозадырдын мечити ачылганда алхамдулилlah намаз баштадым деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, кыяматта Аллах Тааланын ала турган экзамени бар. Экзаменин суроолорун берип коеюн. Суроолорго даярдангыла. Ал суроо 4 суроодон ибарат. Канча экен? 4 акылдууду айттым. Ошо акылдууларга кошуласыңбы, кошулбайсыңбы өзүң билесиң. Балил инсану аля нафси басира дейт. Сен бирөөлөргө жакшы болуп көрүнүң мүмкүн. Акылдуу болуп көрүнүң мүмкүн. Кудайдан коркон таква болуп көрүнүң мүмкүн. Бирок сени сенден артыгыраак эч ким билбейт. Сен ким экениңди жанагы мен айткан акылдууга кошуласыңбы, кошулбайсыңбы, өзүңдөн артык эч ким билбей, сурооду өзүң билип кой. Эгер акылдууга кошулбасаң, бүгүн денеңде жаның бар экен, акылың жайында экен, акылдуулардын катарына аракет кылгын. Кебирге келиң аксакал, намаз окуң десең, иншалла Кудай буйрса окуйбуз. Кудай буйруган. Инсаф бер, сага инсаф берсин. Анан пенсияга чыгайын дейт. Ким сага кепилдик берет пенсияга чыгышыңа? Ким азыр 1 сааттан кийин, 1 мүнөттөн кийин жашаган бирөө кепилдик береби? Эч ким кепилдик бере албайт.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tazulu kadam abdin hatta yus'ala an arba'in. Kıyamatda adam balasının kadamı je beşke je dozoga karab basbayt. 4 nersege surov bermeyince de, жооп bermeyince. 4 nersege жооп beresin. Birinci surov. An umrihi fîme afnâh. Ömürüngde ne menen ötközdün? Eşkin artından mı? Koydun artından mı? Diykancılık kıp mı? Nastam ekite ekip mi? Ömürüngde ne menen ötközdün sen ne deysin? Bala baktım deysin. Bak jaman emes. Egin tigin kıl jaman emes. Bırak Kudayga kulçuluk kıldın mı? Joktan bar kılgan Allah Teala'ga sajda kıldın mı? Ömürüngde ne menen ötközdün Allah Teala'nın alda жооп beresin. Ay bir algan demine жооп beresin. Ve an şebabihi fî meblah. Ömrüne tolluk жооп bergenden keyin jaşlığında emne menen ketirdin. Jaşlığında kolunda küçüğün bar edi. Belinde küçüğün bar edi. Akılın jayında ele. Jaşlıkta emne menen ketirdin. Jol tosup mu? Oturuş betirlerge barıp mı? Jindilerge okşap biylep mi? Men biylegenderdi kedi karap turup beri aytam, bu jindi deyim de akıllı jayında emes. Munda karanganda hakikaten jindi munda karang turdu öyle bu şeytan boğonlar turdu kıymıllar var da. Hazır kebirler en dağda jaman jindiler çıkan, sakalı var çıkıp algan. Ol jindilerden atası al. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, ömrüne жооп berет ekensin, keyin jaşlığına жооп berет ekensin. Men bir kelip kaldım, biraz vakt berile söyleyören ha. Çaka bol odasınlar. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bir qarıgan atanın aksakal kim dediler en aksakal? Kim atı? Metinbay aksakal. Oşağa okşakan bir aksakaldın kündölüğü var eken. Nesi var eken? Ömür boyu yazgan kündölüğünden bir barakça eken. En akırgı parağını alıp karasa, al aksakaldın mınday degen kündölük eken. Temenneytu, ümit kıldım, hayaldandım, miştat ettim dep. Ne ümit kıldın sen mektepti bütsem dep. Büttüngör mü? Ümitime jetip mektepti büttüm. Mektepti bütkenden keyin bir üniversiteye girsem de ümit kıldım. Jogorgu okuw jayını okudum. Jogorda okuw jayda okup жүрүp ümit kıldım. Jakşınakay bir kınça bel kızga üylensem dep. Üylendüm. Ümit kıldım. El katarı balalı olsam dep. Balalı oldum, kızdı oldum. Ümit kıldım bir üylü olayım dep. Üylü oldum. Ümit kıldım bir koralı olsam, koralı oldum. Ümit kıldım bir maşinem unam olsam, maşinege jettim. Ümit kıldım bala üylesen de bala üyledim. Ümit kıldım kız çıkarsam çıkardım. Ümit kıldım karasam qarıp kalıptım. Men de Müslüman bolgondan keyin Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam, kitabım Kur'an bolgondan keyin ahiretim üçün tünkü namazga turayınçı. Kabırım jarık bolsun dep tünkü namazga turayın desem, saharım var, davleniyem var, tünde namazga turbay kalıpmın, daratımda karmabay kalıptır deydi. Yok, men tünkü namazga jarabay kalıpmın, kündüzü ahiret üçün orozo karmayın desem, orozoga da aylam yok. Kur'an jattayın desem, murdagda estutumum yok. Baldarım at esimde kalbaydı. Kur'an'dı kayaktan jattamakmın deydi. Oşondoy kıynalıp kalgan kezde Peygamberдің bir hadisi жүрөгүмө kanjar sayılganday boldu deydi. İğtanim hamsan kabla hamsin деген hadis. 5 nerse başına kelbestem burada bağlay bil. Hayatika kabla mautik. Jaşooңду ölüm kelbestem burada. Ölüm aytıp kelbeydi. Bugün yaşap jatasın mı? Ölüm kelbestem burada bağlay bil. Ekinsi, şebabika kabla haramik. Jaşlığыңды qarыбастан burada. O jigitler. Metin aksakalda bir gün silerge okşoğun kıçıragan jigit ele. Çurkap жүргөн, küreşip жүргөн. Bugün attın ayda jaşlık kelbeydi. Bugün jaşlığыңды qarыбастан burada bağlay bilgin. Wa ghinaka qabla faqrik. Baylığыңды kembagal bolbostan burada. Wa sihataka qabla sakamik. Den soğluğungdu oğrubastan burada bağlay bilgin. Wa faragaka qabla şughlik. Boş vaktыңды başına tüyüşük kelbesten burada bağlay bilgin deydi. İkinci soru kıyamatta. Jaşlığın demleme ötkөzdün. Üçüncü soru an malih mineyre iktasab ve fi manfaq. Malыңды kaysı yol menen taptın? Tuğra, egin ektin, örük kurgattın, almakak kıldın. Biroq ve fi manfaq kaysı yolga işlettin? Buga da жооп beresin. Çeketermen tapkan malыңды adalga işlettin mi? Dördüncüsü
Wa an ilmihi maza amila bih. Algan ilimiňe emne amal kıldın. Ejeler sizlerge tapşırma. Kabul alasızlarmı? Ejeler aytayım mı sizlerge tapşırma? Bugünden başlap üyde çalınız siz menen pul talaşpaydı. Azan bolganda bar erkek boldun mu namazga bar deyir. Bar mescitte namaz okudun. Menin aldımda oturma bar. Bizge dua kıl, baldarına dua kıl, kızlarına dua kıldım. Mescitke kuğun. Kebirler bizdekiler kıyında erkek bolsa bir cihat, erkek bolsaň çık adin deydi. Razna raz çıkasın mı deydi. Çınığı erkek as-salatu hayrun minen naum. Namaz uykudan jakşı dep azan bolgon kezde üstündeki 1 kilogramlık, 1,5 kilogramlık töşögüňde ırgıtı berip taratal manitke kelseň erkeksin. Anan birödün jakasyny karmagan erkek emessin. Kıyın bolwa erkek bolsaň dep. Erkek bolsaň aýalyň aldyda oturasың üýde. Pul talaşı başka kılıp kelgile urmatly musulman bir tugan. Meçit erten karakul kaytarıp kalbasın. Bu meçit eğer 5 vakit namaz okulsa, meçitte Kur'an okulsa, meçitte zikir bolsa, meçitte nikah kıyılsa, meçitte uruşkandardı jaraştırsa, meçitte talim tarbiya bolsa, bu meçit ayılga alkış aytat Allah Taala'nın berekesini alып kelet. Eğer meçit kultanıp kalsa, meçit garip olup nalat aytat. Hurmatly musulman bir tugan, sözümdün akırında eğer kebir sözüm kattığı tiygen bolsa keçirim surayman. Birok hazır meçitin atılışında tattуу tamak jeysiňer. Kede tattуу tamak insandın organizmi kalempirdi talap kılıp kalat. Oşonday tattуу tamagyňarga men kalempir sepkendey boluşum mümkün. Birok bul açık çyndyk. Oýlanaly. Bugün akılыбыз jayında eken, den soğluğubuz jayında eken Allah Taalaga kulçuluk kılady. Jön ele atыбызda musulman bolup, zatыбызda başkalardan bolboýly. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.